Resident Evil Requiem apsolutno ruši sve rekorde, ali vidim i da pola interneta pljuje po Grace Ashcroft jer, pazite sad, nije badass kao Leon i jer stalno zamuckuje. E pa slušajte me dobro, Capcom nas nije slučajno stavio u kožu preplašene FBI analitičarke. Grace nije tu da baca one-linere i radi saltu nazad dok puca po zombijima. Danas na Joystick Legacyu vadimo 3 apsolutno bolesne činjenice iz njezinog lora koje vam igra ne baca direktno u lice, a zbog kojih ćete njezinu kampanju možda gledati potpuno drugim očima. Nema filozofije, idemo drito u glavu. Svi zapravo misle da je Grace neka nasumična FBI agentica koja je dobila zadatak istražiti mrtvace u Wrenwood hotelu. I to je naravno netočno. Njeno prezime nije neka puka slučajnost. Grace je kći Alyse Ashcroft, legendarne novinarke i preživjeli iz Raccoon Citya, koju već znamo iz Resident Evil Outbreak serijala. I pazite sad ovo, Alysu 8 godina prije događaja u igri, baš u tom istom hotelu, nije ubio nasumični zombi. Ubio ju je mutant ubojica kojeg je poslao Victor Gideon. Znači, Grace se ne bori protiv bioterorizma samo zato što joj je to posao. Ona doslovno hoda istim hodnicima gdje je majka ubijena. To je čista osobna osveta umotana u FBI značku. Idemo odmah na činjenicu koja mijenja cijelu povijest Resident Evila. Svi znamo tko je Oswald E. Spencer, jedan od osnivača Umbrella korporacije, arhitekt cijelog zla u serijalu. Ali jeste li znali da je Grace originalno kao siroče posvojio upravo on? Da, dobro ste čuli. Nakon incidenta u Raccoon Cityu 1998. Spencer je posvojio Grace i gledao na nju kao na svoju slijepu nadu i okajanje za sve masakre koje je počinio. Naš glavni lik u Requiemu, žena koja rješava najnoviji slučaj, je doslovno usvojena kći najvećeg zlikovca u povijesti cijele franšize. Ovaj obskurni detalj daje apsolutnu novu, zastrašujuću težinu svakom njezinom koraku u igri. I za kraj zbog čega je svi prozivaju mucanje i nespretnost. Ekipa, to zapravo nije loša gluma. Grace ima ozbiljnu socijalnu anksioznost, a Capcom je tu traumu ugradio direktnu mehaniku preživljavanja. Dok na primjer s Leonom igrate čistu akciju, s njom igrate najčišći horor. Da li ste primijetili neke detalje? Njezine ruke se doslovno tresu dok drži onih par metaka koje nađe. Kad prvi put opali iz pištolja Requiem, trza joj gotovo iščaši rame. Kad je proganjaju, ona se kliže, spotiče, pada i diše u panici. Ona je zapravo ultimativna final girl iz horror filmova. Njeno mucanje i strah nisu neka greška u dizajnu lika. To je najrealističniji prikaz civila ubačenog u noćnu moru koju smo ikada dobili. I to su zapravo činjenice. Grace nije Leon Kennedy. Ona je nešto puno dublje, a ova poveznica s Umbrellom je čisti mindblow. Priznajte mi dolje u komentarima, ko je od vas kužio da je ona Spencerova usvojena kći kad ste prvi put igrali? Nemojte mi samo pisati kad ste pogledali cijeli walkthrough na internetima, to nego kad ste prvi put probali igru. I kako vam na kraju sjeda taj oštri prijelaz iz Leonove akcije u njen teški survival horror? Tipkajte, čitam apsolutno sve. Bacite i taj like, pretplatite se na Joystick Legacy, a ako želite još ovakvog lora i vidimo se idući tjedan. Čuvajte se, igrajte se pametno i svakako gore čekirajte video koji ću vam staviti, a povezan je sa ovim serijalom. Pozdrav ljudi, bok!